Timu ino ya coach Sebastian Minye ihurite kambi kiharo-ini gya Kasarani ikihariria gukang'ethanira na timu ya Black Stars ya Ghana muciini munene wa Accra bururi-ini wa Ghana tariki 23 mweri uyu. Timu ino igakorwo itari na mutharikiri wi gatũ Michael Olunga uria uri na nguraro na Ayub Timbe riri nake Abu Domar atagathaka kumana na kwaga mitugo. Minye augite Harambee Stars ndirahuthia ngucanio ya njata njiru kana Black Stars a Ghana ona gukorwo Kenya nirikitie kuigatira tigiti wa mbitika cia gitaru kia Africa AFCON. I have to work with my players here. I think it was better for Kenyan football to try to be qualified for next round with Olympics, and it will be a good opportunity also for some of them to show their quality. They will compete to be in the final list for AFCON. Kenya niyo itongoretie gikundi-ini kia F iri na pointi 7, Ghana iri na pointi 6, riri Ethiopia manyitirire namba 3 na point 4. Kuona timu ya Sierra Leone ni ekirirwo mukana ni kiama kia mubira kia Africa CAF. Captain wa Harambee Stars Victor Wanyama uria uthakagira kirabu gia Tottenham Hotspurs kia Ngeretha akiuga athaki ni methagathagite kuigana. Tunaangalia tu kuperform poa na kupata results poa. Nafikiri ni mechi tu kama hizo zingine. Kwanza timu ikiperform poa, so hopefully tukienda kule pia tutajaribu tung'ang'ane tuperform poa. Mbitika cia AFCON igathakwo kuma tariki 21 mweri wa gatandatũ kinyagia 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu bururi-ini wa Misri kana Egypt. Timu 24 igititimurana kumenya njorua ya Africa. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.